بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم Elif, Lam, Mim. Müteşabih ayetlerdendir. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين Şol nihayette uli Kur'an, nihayet uli kamil kitaptır. Özünde şek yoktur. Muttaqinlere hidayettir. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون Ol tor adamlardır ki özlerinden gayip ve pinhan bolan zada iman getirýärdiler. Olar namazını, tamam erkanlarını ve şarayetlerini yerine getirip eda etýärdiler. Ve şolara beren nimetlerimizden infak etýärdiler. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون Ve ol tor adamlardır sana nazil edilen Kur'an'a iman getirýärdiler. Ve senin ololqı nazil edilen kitaplara da iman getirýärdiler. Ve kıyamata şolar iman getirip aşkar ve yakin bilýändirler. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون Şolar özlerinin perverdegarından bolan hidayetin üstündedirler ve şolardırlar ulu baxtly bolan.